Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u jedan novi serijal, a to je Euro 2020. Da. Malo novoga na kanalu, proći ćemo skupa svih 6 grupa kako je završilo, ali ćemo prvo, danas ćemo napraviti 3, sutra ćemo napraviti još 3 i onda idemo u 16. finala, da idemo ko se tamo se nalazi. Tako da, bacite like, subscribe ako ste novi, uključite zvonce i pišite mi u komentare kako se vama za sad činilo to europsko prvenstvo, ko je po vama ostavio jako dobar dojam, ko nije. I da ne duljimo dalje, ajmo mi u video. Krećemo, dragi ljudi moji, sa grupom A. Tu će vam dole biti prikazana grupa A, znači u toj grupi su bili Italija, Švicarska, Wales i Turska. Znači, prva stvar što moram priznati je da sam ja od Turske očekivao jako puno. S obzirom da sam ih gledao kako igraju, par tekmi, gledao sam ih protiv Nizozemske, bili su jako dobri, u prijateljskoj dobili su Nizozemsku. Tako da prikazuju jako dobar dojam i prikazivali su jako dobar nogomet. Međutim, imali su jedan problem što su igrali s Talijanima na otvorenju u Rimu. Talijani su fantastični. Znači, ja ih ne volim, ja ih iskreno ne volim, ali ljudi su odlični. I otvorenje je bilo Italija-Turska. Znači, lagano je bilo 3:0, nemam udarca na gol i Turska lapa pa, ne. S tim da još Demirelka igra za Juventus, prvo zabije lagano autogol, onda lagano Immobile Lazio bol 0:2 i Lorenzo 0:3 lagano, Italija 3 boda, a Turci ko da nisu došli na utakmicu. Tako da, eto, što se tog tiče, Italijani su mene jako iznenadili, s tim da u drugoj tekmi kad su igrali, to je bila Švicarska-Wales dan poslije. Očekivao sam da bu to Švicarska dobila i poveli su i dobro su igrali, onda su se malo povukli i onda su ovi zabili neki gol, tako da je to završilo 1:1. I onda su Italijani igrali sa Švicarcima i opet, znači ja ne znam, ko da se ljudi boje igrati protiv Italijana, ljudi opet nisu bili su ljudi bezopasni Švicarci. Bezopasni Italijani, odlični, vrhunski, lagano 3:0 uz 2 gola Locatelija i Immobilea. Hvala lijepo, prvi na tablici, prvi prošli dalje, idemo dalje. Druga utakmica Wales i Turska. Tu sam se, blago rečeno, ostao sam šokiran jer sam očekivao da će Turska to dobiti. Ali na kraju, Turci ne mogu ni ovima niš. Tako da jako veliko razočarenje za mene na ovom euru je Turska, jako veliko. I niš, lagano 2:0 Wales. Šta ćeš više? Šta više? Lagano, aj bok. I Turci već mogu pakirati kofere. Zadnja utakmica, tko će prvi? Wales ili Italija? 1:0, lagano. Pesina, s tim da je Amparu još dobio i crveni. Tako da moglo je tu biti više, ali ajmo reći da su Italijani igrali koliko im je trebalo. I Švicarcima je trebala pobjeda protiv Turske, lagano uz 2 gola Šačirija i 1 Seferovića, 3:1. Turci lapa pa, Švicarci kao treće plasirani se plasirali dalje. Tako da tu će vam sad biti prikazana tablica kak je prošlo, znači Italija prva, Wales drugi, treća Švicarska i zadnja Turska. Što se tiče te grupe A, znači najveći dobitnici su po meni Italijani jer igraju stvarno fantastično, igrali su doma, sad idu na Wembley pa ćemo vidjeti kako bi im tam bilo. Ali najveće razočarenje je definitivno Turska. Što se tiče grupe B, tu je sad bilo malo i emocionalnih stvari. Tu će vam sad biti prikazana grupa B prije početka. Prva utakmica Kopenhagen, lagano Danska-Finska. Ja mislio super će biti to, ovi će ih rastočiti. Kad šok u 43. minuti. Hvala Bogu, čovjek je živ, zdrav. Eriksen kolabrirao, ljudi su ga spasili.
da bi UEFA dala ultimatum da se utakmica mora nastaviti, koja se nastavila u 8:30 u 43. minuti. I naravno ne možeš igrati dok ti je takav šok i ništa, igra se i 0:1. Šok pred kraj, ovi fulali još penal, Danska u 75. minuti i Finci uzeli 3 boda. Druga utakmica u toj grupi je u 9 sati bila Belgija i Rusija, gdje je Belgija dobila lagano 3:0. S tim da je jedna lijepa stvar bila Lukaku kad je zabio gol, jedan od svoja 2. Ja vjerujem da su sva 3 gola bila posvećena jednom čovjeku, tada bilo Christianu Eriksenu, posvetio svom suigraču iz Intera. Tako da jako lijepa gesta od Lukaku što se toga tiče i skidam kapu, lagano 3:0 i ide se u drugo kolo. Drugo kolo igraju u Kopenhagenu Danska i Belgija. To je bila jedna od jako lijepih utakmica koje sam gledao, moram priznat. Danci su otvorili susret fantastično, u drugoj minuti su poveli, stisnuli su Belgiju, Belgija nije mogla izaći svojih 10 metara, prvo poluvreme, jedna još prekrasna gesta u 10. minuti, stao je susret, cijeli stadion je ustao, svi su pljeskali 1 minutu za Eriksena, što je živ, što je zdrav i pružili su mu jako veliku podršku. U drugo poluvreme ušao je jedan od najboljih veznih igrača na svijetu, to je Kevin De Bruyne i odmah je level igre Belgije skočio na takav nivo da su im zabili 2 gola u vrlo kratkom periodu, u roku od 10 minuta 2 gola i lagano Hazard Junior i De Bruyne odveli Belgiju u pobjedu i na prvo mjesto i u to što su se kvalificirali u drugu rundu. Druga utakmica je bila Rusija-Finska. Rusi su maznuli Fince i s time zakomplicirali svu situaciju jer u zadnjem kolu su igrali Danska i Rusija i Finska i Belgija. Belgija je uspjela pobijediti Finsku na kraju s 2:0 i Dancima je igrala pobjeda sa 2 ili više razlike. I sve je dobro krenulo i poveli su oni 2:0, 1:0 prvo poluvreme, 2:0 drugo poluvreme, bam, penal, Zuba, penal 2:1. I onda lagano Christiansen i kak se zove Mahele je zabili za 4:1 i za veliko slavlje Danske koja je prošla dalje. Tu će vam biti sad prikazana njihova tablica pri završetku znači njihovog trećeg kola. I tako da iz te grupe su dalje otišli Belgija kao prva i Danska kao druga. S tim da je Finska bila treća i Rusija treća. Svo troje su imali isti broj bodova. Međusobni skor su se pobjeđivali. Tako da je Danska s najboljom gol razlikom od njih 3 prošla kao drugo plasirana. Jako zanimljiva skupina, jako dobar nogomet se igrao i jako puno uzbuđenja je bilo. Tako da, eto, idemo sad na grupu C. Tamo se igrao dobar nogomet, moram vam priznati. Znači, prvo kolo igrali su vam Nizozemska i Ukrajina, gdje je Ukrajina ušla fantastično u meč, čak je imala i šansu u, ja mislim, u 5. minuti negdje. I na kraju Nizozemska povela 2:0, Ukrajina se vratila na 2:2 i ovaj pred kraj susreta zabe za 3:2. Tako da odlično igraju Depay, odlično igra Wijnaldum kod Nizozemaca, stvarno ih nose, igra dobro Delight iza, drži tu zadnju liniju. Ali Ukrajina, malo su, ne znam, rezervirani su mi dosta, fokusiraju se na tog Zikčenka, čovjek igra zadnjeg veznog, u Cityu igra lijevog beka, ne znam kaj je Ševčenko planira. Ali Jeremčuk i Jarmolenko zabijaju. Tako da vidit ćemo do kuće ići. Druga utakmica je bila Austrija i Makedonija. Znači, Makedonci prvi put na velikom natjecanju, 2 Dinamovca igraju tamo, Ristovski i Ademi, jedan jedini Goran Pandev. Tako da, jako zanimljiva reprezentacija, srčana, borbena, nisu se predavali, skidam im kapu, ali su igrali protiv Austrije koja je ipak malo bolja. Tako da Austrijanci poveli i onda Goran Pandev
prvi Makedonac koji je zabio gol i najstariji Makedonac koji je zabio gol. I u tom trenu najmlađi Makedonac koji je ikad zabio gol na velikom natjecanju. Šta reći čovjek osim skinut kapu i reći hvala ti što si igrao u Italiji tako dugo, što si tako lijep nogomet igrao i nažalost ovo mu je bilo zadnje natjecanje i zadnji turnir koji je igrao za Makedoniju. Tako da na kraju je Austrija pobijedila s 3:1 i jedna zanimljivost je bila u toj utakmici gdje je Marko Arnautović vrijeđao na rasnoj osnovi jednog igrača Makedonije i zaradio suspenziju od jedne utakmice gdje je propustio jedan jako važan meč za Austriju, a to je bila Nizozemska koja je bila oslabljena, na kraju je izgubila 2:0. Kak se zove, i na krilima Depaja Nizozemska gazi, ali vidit ćemo sve kad dođu te ozbiljne utakmice. Sad kreće tek zabava u 16. finala. Makedonija u drugom kolu igrala protiv Ukrajine i tu je izgubila 2:1, bila je dobra drugo poluvreme, prvo poluvreme Ukrajinci su bili puno bolji, tako da je reći zaslužena pobjeda. I u trećem kolu Makedonija je izgubila od Nizozemske 3:0, a Austrija je pobijedila Ukrajinu 1:0 i tako da dalje iz te grupe idu Nizozemska i Austrija, tako da tu će vam biti dole prikazano kako se zove, ko je prošao dalje. I to je to, šta da vam velim. Nadam se da će vam se sviđati ovaj serijal. Sutra ćemo nastaviti sa grupama D, E i F. Tako da, nadam se da će vam se stvarno sviđati. Bacite like, subscribe. Pišite mi dole u komentarima. Zapratite me na Instagramu jer ćemo igrati jednu igru u kojoj ćete vi sudjelovati i kako se zove, i da vidimo koliko vi pratite nogomet i to je to. Kaj da vam velim. Hvala vam svima i uživajte mi. Bye!